and Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, holy trust in Jesus' name. Salome, cornerstone, brave and strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Esteem to hide His face, I rest on His unchanging grace. Every high and stormy gale, anger holds within the veil. Hunger holds within the veil. Christ our Lord, cornerstone, we make strong in the Savior's love. Through the song, He is Lord. Ole, when you Chrisam hingin, keep to song te isom Chrisam in Spain kan buka jauh. In lo komente kamua minti sak emaniti kamasain kan soidua in chunga kaloma. Hemi thuru kretur hian mitam takin ria seti karil rualin mi palinga sau po in kan var po kan mi le sa te hena he Bible zadik tak mai kan puang zara thang tharten an lo ria de chuan chu thang tharte chuan atang chuan kan mi le sa te kan mi te pathian fa te pathian hangai te hi thurin dang le zirtina dang lam hian a the boralin a eral to rong te hi karin tla ta chuwangin in lo min lo thir saka min lo komena lokna in lo mu thu te ka don khan kalom em ani ti kha masa in kalom thu kan soidu masani ti chuan Wania nimina kan zirtak te kha han chun zom le ta ela dispensational salvation ti kha kan zirani kha part 1 te chuan chu dispensational chu enge omzia kan ti chuan girikin oikonomia ti enia chung ko in real boldan in enkol dan in sarkar dan chu sarkar na le in enkol na chuan eng dan nge man eng in kai hruai na nge man ti kha dispensation omzia chunita a chu Bible a munlia lai ya thuthung thara kan hmu'a Ephesia te Colossa te Corina te kan hmu kha nimin lama kan soito ni ti chuan chuta chuan dispensation omzia kan thil to a thon ni Timothy abung ni chang sompanga chuan rightly dividing the word of truth pathian thutak diktaka then thang tu rong bol tu ni turin study thyself zir chin ro thani voinen mitam takin pathian thu hi zirnga ya kan ngai lova kan ril ro om ang pon lam le khabu kan sira thu tha kan thria da kha Bible a anem nge tu tur Bible pa ni khat kan la a chu chuan kan du dan kha kan proof tir ta ni Bible chuwang chuan ya ren tu tam tak kan thang mo bok chu kan ngai dan hi Bible nem nge turin Bible chang kan zong thin ni chu a zedik kan elowa zedik zo ka chu Bible zedik kan ziranga kan ngai dan kha Bible zedik nen kan thak Bible zedekina azir tir dang khan kan ngai dan dik lo kha kan thak tur ni chu vele i ngai dan thak chuan inu na thak chu wangin
ka soi to thina repentance sim na ti mi zo Bible ti hi metanoia Greek na tia change of my ril ru thak theng ani ril ru thak theng chu inung chang thak theng thelo chu wangin engwang nge nung chang he thak theng kan tum chia ma injir tin na tam zo khi nung chang thak theng tur injir tir ni kha Bible in min jir tir dan nelo ingei dan thak theng ma sak tur ni ingei dan thak theng chuan inung chang chu thak theng lo po tum lai thak theng thrim don chu ni ta chu wangin vonia thlir tu te ka fui du chole vonia hen keima telin he fui na hen katelani ti kha ria ila chuwang chuan Bible chuan enge min zirtir kan ti chuan Timothea khan koron share du a Timothea le kathon pakhat na bungli chang ruka khan koron share te ang sa Bible hlir koron share do na achan chu engwange kan ti chuan hei ta hian Malaysia a call service in rongbol na kantana chuwangin call service tur chuan call Bible up ofam kim lo wangin sa pa in bu senga ya kha call in ka thil fia le mizo bolo nia mizo ne khatia call po ran pa in bu sei mizo po ran pa in bu sei tur chon hun ka nei lo chuwang ta chuan eng po ni set in sap Bible ka manga ti khan call in ka thei ang in ka thil fia chu tiang chia chuan mizo po sa Bible ka share nga mizo ka thil fia le mayang kha voin hi thazang in pe na tharau in ti sakna view anilowa Bible zedik tak khretura tini wangin a Bible bungchang kha toron share kha ma ni thiam ang Bible a kan ziranga chungtiang chuan kan ti tura ka nga ya chuwangin voinia chungtiang chuan he Bible study chu chungtiang zela kal kan tum don ani ole chuna chuan voinia he mi hi ke ka in nga anani thon khat Timothea bungli chang koron share don sapin if thou put the brethren in remembrance of these things thou shalt be a good minister of Jesus Christ nourishing up in the words of faith and good doctrine whereunto thou hast attained helaina soichu Isu Christa rongbol tu tha ni turin heng hi reng ro ati voine hen nang le ke hi Isu Christa rongbol tu tha ni chu kan du nge nge yang ma se voinen Isu Christa rongbol tu tha ni du ringot khan omjiom lo Bible in Isu Christa rongbol tu tha ni turin thil chin hi min phorani pakhan na chu nge ti nourishing up in the words of faith rin na thu ami te som chak turin o engtin mo rin na thu ari mi te som chak turin pakhan na chun Isu Christa rongbol tu tha ni turin pakhan na chun chu kan ti ngai apani na chu nge good doctrine tha chu wangin doctrine kan ti hi mitam tak chuan ko ran doctrine hemo kan ti vonen ko ran doctrine hi Bible doctrine oma Bible doctrine hi ko ran doctrine nen an kal chuan I ko ran doctrine ka man tlak lo zo chu wang chuan vonia kan zir hi Bible doctrine ni en ko ran doctrine mani lo he doctrine hi I ko ran ni kal chuan kha do ko ran doctrine po kha bel chian dol tak don lo chu wang chuan ke hian doctrine ti ka soi re ren ko ran doctrine ka soi lo nia tu ko ran tu denomination doctrine ha ka soi ngai lo achan chu khang ka chu mi hring siam chopani tu na ka soi doctrine ka ti hi chu Bible doctrine ne tu ma thak thei ne lo chu ani ta chu wangin nang le ke hi Isu Christa rongbol tu thani kan du in karinga ma se Bible in ni dur khan nung chang tha tu ringot kha Isu Christa rongbol tu tha de lo words of faith it thu zirtir na khan Bible zirtir ne mi te rin na kong iti sakem pakhat na apani na chuan doctrine Bible doctrine dik tak isem izirtirem ti khani chu wangin voinia rongbol tu tamzok ena kan khil chu words of faith mi te rin na kong iti sakna ani athali tu ma se chu rongbol tu tha khami chau khamin itelo good doctrine thurin diktak Bible thurin diktak kan the dangai chu ni ta chu wangin tun he kan the ang tokin ma kan lame khan ta a chu ani chu wangin hei sermon te rang online te ke po ka the ang tok tokin tamlo ma se karon ti than vea ka sermon tamjok zirtire tamjok kha doctrine chu le nuai ti te le hemi chau hi alan yang doctrine chu adang ka chu rin na konga mi te ti chak tur ni ka kha devotion ante mo chu bang sermon tamjok la zirtire tamjok hi devotion chawani ti anga good doctrine hi kan ti tlem em chu bangin
chuan thar tele vonia Christian na zidik tung ding le tur chuan he tanga kan tan ngai ta ni chuwangin Hebrai a chuan Hebrai bunga khan entinge soi kha Hebrai bunga chuan Hebrai bunga khan entinge asoi kan ti chuan chang som le pali chang som pathum tang khan ahun thu a zong zirtir tu ni om tlak in sia mara chu nete tuye chomin ngai chang som pali na chuan chorum in le tlak in le thelo chorum chu mi pui tling te tan chawani te chuwangin Bible in nute tuye soya nute tuye chu devotion khani kan sermon le kan zirtir na tamzok hi nute tuye ni ma se kha chu no pang te tan chawni boni no pang in na tak tak thok thelo chuwang kan rin na hi a pui tling lo chuan mi pui tling kan ni tak tak lo chuwang mi pui tling chu chorum ani tha Bible na chorum ti chu vonia hei Bible doctrine hi ni chu kan thei ang tokin kan ti tan me khania chuwang in thlir tu zong zong te min lo thlir sak tu te min lo comment tu te min ti sakin in chung kalom em ani koron comment kherlawang chu emi video hi chu achan chu ti tamdu chuwangin kalo chiara kalo puni ti khamin riat pui ula riat thiam lo zo fia du in nei chuan iron comment na khan iron ji ang chi te mo ompo in karon chang lo chau ni pon hun rem changa karon chang thinang tangkai turani chuan mo ka khani ta ole chuwangin pathian thu hi dik taka then thang tura zir thin ro te chuwangin ring tu tamjok chuan pathian thu zir kan peilo atharau mi lo wa kan da vonin kan riat tur chu pathian tharau thiang lim hian kan phu chop ma na tho chuan dik taka i riat phe chut athok le zola ni ti hi ring ngamang u chu ti ne lo tong tai ru ru lang ang hi tharau mi kan ngai ni po chuan ring tu ngai tu om tak kan ni do ni ole chu bangin nimin lama khan angelic dispensation mo hi chu a khan pa a I voi sari voi som lai po anga yang hetiang su ti tur jon hemi van tir ko chan chen hi kan la zir do na chuan chu mi chu angelic dispensation o oma chu pakhat na ni chon thil siam atanga tlu khleng kha innocent engma sur rian hun ti nia eden thu thung ti ani bok ni kha an hun lai khan enge kan ti chuan ei su ti kha ei lo tur ni sandam na tan ti chuan an ei lo wanga ti chuan nun na thing kha ei tur ani chu vela chon chatuan nun na chang na khani chu wangin hemi hun la hian eden huna khan ti mai teng eden thu thung huna khan ei lo tur kha ei lo ania ei tur kha an ei chi in chatuan nun an changani nun na thing kha sual an ni to nuwa khan pathianin an ega chatuanin an nuang ti ho wanga eden huana tanga tir chokani chuwangin anni hun la hian Isu Krista khan mulok ti khan mi alo nia an hun la ya pathian na a en kol na asor khar na le evi le da mate en kha eisu ti le nun na thing ei ro ti khani chuwangin thu o na khani bo mat mai rin na khatel mi alo pathian an rin lo wang khani mi alo nia thu o na khani chuwangin an chandam na kha helai muna hena bo thei ni ti chuan chial thashia da hun aron le ta a chial thashia da hun chu mi hring tu ka tanga tuile thleng khani helai hin kan riat apostasy oma apostasy su tluk san na te ni tluk san na oma piagin shem na zui chuwangin hera khan an tluk san ta a elo turan e khan mi hring e tluk san ta a pathian shem na chu nau me che in nau hrin na takin hringa than tui zoi in an hain thok tong ti kha voini thlengin a dikhimo chuwangin dispensation ti chu ta hi atop ti nei lo then ka tam tak chu voini thlenga ngong in hmang in thua chhopo tam tak omani chudrang chuan chiale thasian hun chu mi hring tlu ka tanga heta tuile thleng kha ni ta a chu adama thu thung ti ani ta a chu ta chuan an chan dam na chu khongai na he tel ve kani eden huana po khan an thuk ma po khan khongai na tel to khongai na kan ti chu phu lo ti khani mi thing in engem phuwa eisu ei ro ti kha an phu wanga pathian in nun na thing kha ei tura ati ni leinem chu wangin khongai na po kha ke chuan helai tang hen om to ka ngai an kluk ma tang to po khan enge an phu na bak phu nan nei chuang lo khongai na in pathian in eng ma thin na nei chuang si lo ba kha nun na thing ei tur na ti ma se an ei talawani khamo ti chuan an thuta
อับราฮัมทุกลุงรันเทงอันชันดำละจูข้องไอ้น่าเท่านี้ประเทศข้องไอ้นั่นจุงฮัลตาข้องไอ้น่าเตล่าประเทศข้องไอ้น่าจุดอันชันดำละจูเงี้ยดิจวนประเทศนี้เงี้ยอัศยติจุงค่ะรินนันนะยังจุมีเวลจวนอันโอยังอ่ะอินโทนเตอินลันเตนเตียงชันดำนาโบเทบกอบีตะกินโนวาลงตุโรติขานี่เฮลาเฮียนประเทศข้องไอ้น่าทราบปัจจุบัน Noah found in grace อารมณ์เดียนี่มิโซไบเบิลจุนอมโลวานเนี่ยก็เชียร์ดูแล้วก็รันเชียร์แค่รังเจนิสบุงอาจังอาคันเจนิสบุงอาจังอา sorry Genesis bungruk Genesis bungruk changriat zoka Genesis bungruk changriat but Noah found grace in the eyes of the Lord pathian ma chuan Noah chuan pathian khongai na adonga ti khani chuwang ta chuan khongai na khom to ka ti du chan chuan chuwangin khongai na oma ani hun lai chuan pathianin khovel hi tuin ka sil fai don engwang mo kholo ne khat eng kholo na nge ka ti kha ani hun lai chuan mi hring kha ram huai an chang thei chuwang chuan voinia Noah te po kha pathianin tui mangin a chandam ka ti to kha a chan chu ani hun lai chandam chu long turo ti kha ni Noah long turo khovel hi pathian tuin ka sil don Noah khan pathian thu kha long turo ti kha aringang arin na chau khan chan dam ani tir phalo ataka long atuk chia khan rin na le thil ti ani chu atoi jong seitana chu chon chan dam ani tir ani chu bangin no te hun lai khan me chi le mi pachi chu pathianin an do tir do na me che chi mang khan me che now in mang khan pathianin kati sorry me che now in mang khan setana khan achi atha chong ve pathian ro chon me chenau in nula thiang lim mangin isu krista khovel chandam turle tan turin atir dona chudarang chuan isu khovel local thelo tura me chenau in manga me chenau in ti chet kha setana target lian ber ne ta chuwangin me chetam tak mang khan pathianin kati sorry me chetam tak mang khan fallen angel vantir ko solo khan tha chi an tha pung ta nephilim tam takan lo piang ta ne chu voi nia hian covid hun lai po khan heng bible kan thelo chon covid aron chuaka vaccine aron chu te khan metam tak angai na kan thelo vaccine engtin ma ni thelo heng hun lai engtin nge mi hring kharam huan chan thei nimina ka soi to kha pat wona ka soi to kha nimro ta po mi hring pa ngai ni ma se giant million achang ka thi kha achan chu ram hui le setana ne thil ti thena kha apa khu se tang donga chu no wa te hun lai pon kha chang thei reng an ni no wa te kha pathian in hun lai khan twin silo ta sela no wa te chung wa po kha an chan lo na tur bi kha ommi alo achan chu nim ro te po chang tat chu voi nia hian khami kha bible la om to sa mi hring kha mei dil tla thein ram hui chang thein siam thei ni eng ti zong nge ke khalo ma se bible om se ni nimro ta khan kan mo ni nimro ta kham mi hring pa ngai ni kham mi hring pa ngai ani tolo chu voi ni covid alo chu ka vaccine alo chu ka bible kan thria chian lo na le heng thu kan thria lo na khan a covid kan lau lu tu kha vaccine ron chu ka eng po ni ro se ban do top kha ni voi ni hen asan chu eng wang mo covid kan lau lu tu kha khá covid là cái hiểm na turan ni phot chuan eng po ni ro se ban do top khani chu ni ta to UN hian da na ne ya UN ho hian mo help UN ho hian WHO hu hian da na ne ya eng dam doi po an siam chu re chu kum ni en chin nan ne potanga chu min nuwa mi sing tan apoi lo thil tha turan ni chuan khowela man chau turan ni ti kha UNO da na ne WHO mà sẽ vaccine chung chang hen khá đàn khá man tlak ni alo kum ni po hin ma in vaccine ron chuak su sunga vaccine ni to po chun mi in kan kher lo kan ban kan do top
ta khan setanan na satakin na ala ma ala he khovel milar puin om hi mo Bill Gates to pon chip dam doi khan thuna machine kha eng mota ka control an tum ve gani 666 ka timia lo ne 666 chu bible na kina kan nazra do na he bible tam tak zir tur oma he ti ang chi hi hei tia mi fuina ang chi mi ti sak ang zong chi ka chu tam tak ngai thak tur oma se tiang hi ngai thak tur kan nei tle mo chu wangin helam hi ei chuan poimo ka ti le zuala adang pok poimo lo ne lovin achan chu heng hi kan thria lo chuan kan hun om dan kan thei lo khovel thei kum tam tak la kal tura ingai suang u kum kan nei tam to lo chu mi je ka ngai to phei chuan ka man mo heng tiang lam thu soi hril hi atul zualen ka ria chu ni ta ma se ka du ain ka rang thei bik si lo hi mo chang phei chuan ni khata pali panga thi ti thot hi ka cha the chan chu bang mo hun kan nei tam to lo ji re tu chun mo Jerusalem ki kan anangai ngor soi tur he anoi min no khata tuna hianin Jerusalem akhian Israel ram akhian Israel ram ki khovel top ka ti khan mi thiang lim lo rani khovel chu kum sang te la kal don kum sang tha la kal don mo achan kum sang lal ram te la do na chu wangin Israel ram khi anela Israel ram khi kan thlir ber tur ani mi thiang lim lor thleng tur hin tuna Israel ram hian red heifer anti mizo tong chon soi tai la bong sen lak bong tuai sen panga thleng to ni chumi om je chu mitam takin a thelo ta na kan soi nge juda ho chuan pathian bin mo sual anti masak ber chu sinai tlanga motion sinai tlanga i dan som avalak chunga sebong no an lo milem an lo siam kha ani an mani ngai da na pathian ma asol anti lien ber ma sa chu chumi chu ni wangi pathian ma in thoi le turin ngai dam na nei turin an ngai da na chuan bong sen lak atuai khami ne na in thoi tur ti kha an ngai da ne bible a chu nom lo kha ma se an ngai da ni chumi chu kum eng mo zat an nga ka an hu zo lo wa tu na hian America ram Mexico atagin di in gria panga a thleng to Israel ram khen tu na thleng to chumi chu anni ngai dana chuan hemi hi in thoi na an nei huna Messi hian in thoi tur ngai ni an mani ngai dana mo chumi chu nakum sang ni somni pali hian an thoi don Messi na thoi don le don lo chu da tha ila chu ani ta chu rang chuan khovel hi mi thiang lim lor he nai to mi tam takin mi thiang lim lor ti hen kan ngai poi mo lo mo achan chu setan hian ngai than in ring tu te min beina salitu kan du amo du lo mo aron thleng don tho chu voine hen ke ni hian lo thleng tur chu kan in bu sai ngai kan hnunga kol rama le khoi lai amo khipui na noi don alo thleng don tho lom tia kai ni dan thei lo ti tia lo nga top chi ni lo alo thlen don kan thria chuan in bu sai an da thei ang ka lo in bu sai ngai voinia he hun hi nang le ke in kan dan zo pakhat man lo thleng don ma se setanan ti ram tak min bei na chu ring tu te in tha da tur min ti voinia hen hemi hun ria chun nang le ke hi kan om mai me don no chan chin tha kan thrilang chu mi te ne na che chan chin thai kan thrilang chu setanan na du lo wangin mi tam tak ngai tha tur min du voinia pathian thu iria chen chu yom mai me don lo hril tur puan tur sti tur tam zia chu setan chon ngai tha turin min tia ring tu tam tak kan ngai tha kat ni lo tur thil dang akan boina sa ni voine hian pathian tu kan thre chon loman kan chan te soi tur tam tuk eng pon ro se covid khagoron khai le nge chu ta chon khami covid mang khan ei helai po ko soi to kha no atu hun lai pon mi hring pa ngai kha ram huai eng moti takin ka relo achan le bang an changani chu ke ni po khami covid bo ruak lai kan vaccine mang khan setan khan tu hamangin mi thiam mangena beini eng wange ni le tu man vo om silo ve kan ti mai thei om nang khowela ring tu tap tak anoi sang te lan tong dai long chung te wang chuan kha vaccine an setan thil ti zong kha a lo cham mai mai ni voinen ring tu hi ngai tha ta nei hlang chuan setan hi pathian kum sari chau huna pe ma se setan chon kum sari kha kam lo chumi ma mala ka du chu ring tu te khowela kan om chung kan riat phot chuan pathian in hun ape pia lam maron la ka tum kha tong ta nan kan dang thei chu wang tak chon ne khami hun chunga thil bo ruak lo thleng kha khri a kan tong ta chuan setan thil tum jong kha
a hlo cham chu covid boru ka vaccine ina anatho voinia mitam takin kan in chiunan engma ka thleng chuang lo kan ti kha khovela mi annuai singte lan tong tai wang anom voinia hen khang zong khan thelowin ngai tha ta vek nei la voinia hen mitam tak kan boru ak tur hi soi thailo vaccine chiu wangin voinia tunge covid ta him chuang ta ong kan khelo bi thing hen mo khalam kha chu wang chu ngai tha na hian seta na hian ngai tha na min be na sa ni chu wang ring tu te kan harangai pathian thu thuk zok ti nuam te tong kam thiam rung aten ro bible thuk tak kan ena chu rang chon voini i boru ak tu ta hna lang vek chu wang tak chuan lal i suan mi hring fa palo lan hun tur chu no hun lai ang hin yang ti chu wangin ta hin kan ziak lok mi thiang lim lor ta hian omanga ta hian isu alo kal dona isu alo kalma ta hian kum sari ani voina nang le ke hi ta hian kan oma setan hi hemi hun chung pe kani pathianin legal a pe kani ke ni badan thei ni lo setan chon kum sari kham lovin helai a thil ti tur jong ka ta hian mana du helai po mana du chu ni ta ma sen nakina pathian mi thiang lim min lo ranga isu alo kalma in helai hun chunga hian nawa hun lai ang che hin mitam takhiram huan chang le don chan dam na tam tang bo le don chu wangin lal isuan mi hring papa local hun chu no hun lai ti kha voini hi isu local hun anai tu nai to ma se isu local hen ke ni kan om to don lo ko ran hi lak chho kan nenga isu local ma hian kum sari a hian mitam takhi ram huai aten chang lenga ram huai ti jong kan soimeng chan dam na te bo le don ani ta hian chu ni ta chu wangin pathian thu kan hriat dik lo na hian ngai tha na min siam pathian thu kal phung pathian thu thuk zok achung hi izu zen ang una achung izuru tang o chu rang chuan nang le ke hi kan om mai ka ring lo khowel bo ro kan hriat chuan nang le ke hi ti dang le thil a nam thil le a thil khang jong kha poimo ma se chu ai poimo zok helai hian ilut ila voine hen hun ol kan nei lo jia voine ti tura tam jia hril tura tam jia puan tura tam jia mitam tak kharau bo chan chu turan tam jia hi nang le ke hian kan man mo nge yang ole chu ni hemi huna hian rin na le thil ti ni lo nawa long turo kan chan daman ni lo kadi long turo ti rin na rin kan chan daman ni phalo atak tak tu ka ngai thil lan te in thone te ni chan dam na bo thei chu min no chuan mi hring sor khana nia nowa thuthung ti ni an chan dam chu khongai na tela pathian in ange soiti chunga in ngatin in thone te thil lan te ania chan dam na bo thei nimrota chu bang halai kan soi lo helai khan an tluk san chu engmo an tluk san chu mi hring kha ram huai an chang toy zong in mo mi hring tam tak kha wi ram huai an chang tiang nephilim an changa chu te chen ram huai vantir ko sul kha mi hring an siamin kha lei noi ti a khan detailing ka soi to ban ka soi do no lei noi khovel mo lei noi kho pui ti kha helai mun kha ka soi to kha chu wangin khalai mun a khan mi hring tam tak kha khovela nefilima vantir ko sul chan ve mi hring chan ve an lo tam ta ka wangin pathianin khrem na tuiletin a khrem ne kha chumi nuwa chuan ta khan hemi chela thrian kha zauta a mi hring sor khana ti alo tan ta a chu nawa thuthung te ni nawa thuthung chu tui ka tile to do lawang mi khovel tuin ka nuai to lawang adita a mitam taken helayak nawa tuile ta asual na kha an sual mi pat mai chen na kan te ni lo kha chau kha ni lo voina kha ai sual khovel an tam mai pathian ne rem chuang lo helai an sual na chu nimena ka sei to kha genetic ka ti kha chi in tha chon na lama sual na khani chung om ja chu mi hring pa ngai kha mi hring pa ngai ni to chung chu ani awangin pathian in tuyan woina san khani chon hada hian mi hring son kharna khongai na oma pathian in ange soi ti chung arin nan nei ngai in thone te thilhan te nia chandamate abo the nimrota tang khan nimrota kha nimina ka soi sual mo a soi sual ka ti sual na kha anhoi ka rajia tho kha chuwangin ke hi soi sual ka manga ta khan asiam thanna anhoi ka rajia zela min lo thethiam to ra da chuwangin nimrota kha assyria mi ania mo asur bible chan asur siner ti omja chu mesopotamia ram ania khami ania ani hi enge kan ti chuan assyria mo asur bible chan asur ti
kami khani asur chubangin antichrist hi bible chuan Syrian Judah mo Syrian Jew anenga asa khwa zong in Roman Catholic anyang ka khanakin thu pon kan kalkhuna kan kal leng bible a hen babylon ati chuan babylon tak tak akok thei rolin rom akok bok chu chu thu pon kalkhuna kan kal don ne chuwangin timena ka soi kha Assyrian Jew ka ti kha Assyrian khatuna khovel om to lo mo mana choi oma bible chuan asur ati asur chu Assyrian ni ta a tuna khovel om to lo Assyria kan ti hian tuna chuan Syria te Lebanon te mo i khan tiang kha ani teu mai chu ram sari la ya an then dara Assyria ti tak khan om to lo ti khani chon chan dam na bo thei o kha kha ni min thleng kan zira chu enge an helna pathian an tluk san na te chuan pathianin tui ka tile to lawang tuin ka nuai to lawng ti na kha antichrist entir tu alem bible kan buma sakber nimro ta kha million alu chang ka ti kha chu chuan babel insang asa a pathian thin urna chuan antong ati dang lamam ani khamo chu chuan ta tu na chuan ei babel insang thleng ani ro pole abraham thleng ti kha ni mo tuile da tanga babel insang thleng ti pona thaya abraham ti thleng pona thaya kha mi hring sor khan na hun chung ani ta chuwangin abraham hun atanga babel insang mo abraham hun atanga mo dan pe thleng kha mo dan pe thleng ani lo pole ai koptar ma salan tlang thleng kha po mo athaman thei pani ni mo ma se ol kan riat thiam tur zong khanin sela ti chuan chu mi hun chu fathers hun anti patriarch ten ti mo pa te hun kan tiang chu pa te hun kan ti khan abraham atelanga isaac ate isaac ate jacob ate khang ho khani chu mi hun chu abraham thu thung anti mo abraham thu thung antia abraham thu thung antia Abraham thu thlung an te chu Abraham thu thlung chu enge kan ti chuan Abraham thu thlung chu Genesis bung som pani chang khatang chang thum khani mo hemi Abraham thu thlung Genesis bung som pani chang khatang chang thum koron chiarang and the Lord has says unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Hey Abraham tuthung antia Abraham ilai sinita chuakla ram kala entir tur chalama chuan kalro Abraham thuthunga hian he Genesis bung so pan hian namro pui lo pian tur le lei mo ram kha pathian tiamani Abraham thuthung hi tam taka oma voinia keini voina chuan Genesis bung so pan hian Abraham thuthung kha ania Judah hotan ani namro pui Judah namlo piang turle Israel ram lo piang turle ram Israel ram pek tur tu thutiam thuthung ani ta Genesis bung som pore ta chon thuthung dang nei le Abraham nang ma hian namtin mal somin omang ati ta voini hen ke ni hi Abraham awanga kokran lo piang ani kha thuthung dang ani chuwangin to chu Abraham thuthung ani Judah hotan bi ani ole chu da chon an chan dam na kha enge ni kan ti chuan an chan dam na kha khongai na tel ka ti kha englai pon khongai na tel keini hun chi hi khongai na ni lo khongai na chu khoi lai hu na po tel ma se khongai na chau khan chan dam khongai na hun chu ni ve kha ma se khongai na hun ni nan rin na le thil ti kha tel zel ani chu bangin ta hi chon thil ti chawania
heta chun rin na le thil ti mo chia le thrin hu na chun rin na le thil ti mihring sarkhan hu chun rin na le thil ti atel chung chu chandam na bo thei chuwangin edana po rin na tel lo ma se thil ti de wang chandam na bo chia rin na le thil ti atel chung chu chandam na bo thei ka kha to jong in thabokang chu ta chuan khong ai na tela chu mai ne lovin engen ti tur kha pathian in enge a soi ti an rin tel bokangai Genesis bong som panga changa tanga changru. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the star, if thou be able to number them. And he said unto him, So thy should be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Genesis bong som panga changa changru ka chon pathian Abraham ka ki dak chuak la mo van khi ente vana arsi zat khi mo chierte khiti zat khi I tha te chu ichi te chu an la niang atita ni charu na chon Abrahaman chu chu ringa chu arin na chu pathianin afel na ruat ani ti engmo ta khan he ka soi fe don Abraham khan aringem ring arin na kha pathian engmo ati kha felna ni kho helai mun hi Abraham hi felna ni ti chuan Genesis bung som pani chang ruk le chang sari na chuan hei felna le thiam chan tir na tin anglo nia ta hi chuan Abrahaman aringa mo Genesis bung som panga changa charu ga chuan aringa wana arsi zat ki ka chi te ka thate an zat ki an ni don ti aringa mi fel ani thiam chang ala ni mi alo mi fel ti le thiam chang ti an anglo mi fel ti chu righteousness an tia sapin thiam chan tir ti chu justification an tia an anglo mi fel ti chu ama khan sulna nei lo khan tok mai thiam chan tir ti chu rorel tulianin ani hian sul anei lo ti aka pon chu ka thiam chan tir ti ni chu chu na kina kan soi fia don ta ni chu wangin kan soi fia ngal tu na hian tu nai ke kalo om ta a mi fel ka ri chuan ke ma khan sul pakhat ma om lo ti na ni ma se sul pakhat ma nei lo ringot ma ila heta judge rorel tu ma ka dinga rorel tu chu ke ai thu nei tu ni zo ka wangin ani in sul ke nei lo ringot mai la ke ma ani in sul ne min pu tat chuan min mu tat chuan lung ina min thak thei tho mi fel chu ka ne thiam ka chang lo ni chu ma se mi fel ka ni boka rorel tu in min han ena khai ani hian sul pakhat ma anei lo we lung in tang tur ani lo atia aka in a puang chok che kha thiam chang ka ni ngal chu chu Bible tong kam chuan chandam ka ni chi ati na ni thiam chang ka ni khan mi fel ka ni chuan chandam ka la ni phalo ma se thiam chang ka ni chi khan chandam ka ni pha chu chu Abraham duna khan kan share don ani Abraham nuna kan zir don ta ni Abraham chun aringa mi fel chu ni ma se thiam chang ala ni phalo Genesis bung som pani chang ruk chang sari and Abraham passed through the land unto the place of Shechem unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give the land, and there built he an altar unto the Lord who appeared unto him. Takhan pathian Genesis bung som pani chang ru katanga chang sare khan Abraham kha kanan rama wathenga chuda chun mi lo an omani ma se pathian kha ane na an lara hei hi itha te kala peng adita chumi hmuna chuan Abraham na nge ti kha mai cha ma siam ateni emosiam kha mai cham offering mo sacrifice offering tilhante hei hi poi mo na garan soilok Abraham kha kha khan engbo mai cham pathi Abraham he kalna hmuna piang a mai cham siam Genesis bung som pathuma garan chele don changli chang som preta and unto the Genesis bung som pathum changli le chang som pret unto the place of the altar which he had made the at the first
and there Abraham called on the name of the Lord. Then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Altar mai cham. Abraham ka kalna huna piang mai cham siam thin. Mai cham poi mo chu mai cham chu nge. Mai cham chu in thoi na in lan na khani ta mo. Mai cham chu nge atoi zong soi tang. Mai cham chu ibiak ipathian tharawa ikok na ni. Chu bangin Abraham an mai cham adin asiam kan ti khan chu ta chuan Abraham pathian ka alo tum ta a tharawin a cheng ta a Abraham an fapa Isaka neya Isaka fapa Jacob anei le a Jacob hi Abraham an amuman to lo ma se Jacob kha apu laban ne na atlan chet khan apu laban ne na akal ko nga khan zan khataria kani khamo zan khataria ti mai teng zan ariak ta khan mun pakhataria kani kha ari anu mun khan ange mu kha van tir ko in lar van le mo le lon do mo ni kha mun kha nge ni kha mana apu Abrahaman khalai mun khan mai cham alo din na mun kha ni chumi mun chon Abraham khan helai mun hian nakina katu le fa ten pathian nan lam muang ti hello ma sala mai cham adin khan pathian chu ta chon awa pathian khata mun khan oma Abraham khan kha mun khan om reng lo ma sala akko pathian khatharawina cheng renga Abraham tupa Jacob khan kha mun ngei khan pathian wa to pha de kha vonen unau voni henu le pa te u in fa ta tan trong train mai cham in han thinem khoi mun mo mai cham in siamin pathian au thinem kha mun kha pathian tharawe chu san lo vonia Abrahaman mai cham adin na mun nga ngei khanani atupa Jacob an pathian na mu ni oh chu mai cham hi poi mo vek mo ring lo mi te pon mai cham an siama kha mai cham kha chak na ni chu wang mi in mai cham kha thiam sak lo chon ring lo mi te mu na po kan chak lo mai cham chu mai cham ve kan he tur ni ke ni ba ve che lo lekin tha raw do te kan la zir do na mo okay em pon se pathian thui chu tha tro pathian thui se chu fin na peng che kha thil ti the na peng chinga lim na lom na peng che okay ole chu ni ta ta khan thil la ni Genesis bung somni pani ka Abraham chu mi fel chawalani arin na khan in thone te thil han te ngai ka ti kha Genesis bung somni pani chang kwa and they came to the place which God had told him of and Abraham built an altar there and had the wood in order and bound Isaac his son and lay him on the altar upon the wood Abraham an afapa ahlan te kan bu khamo mai cha ma siama chu bangin heng hun lain chan na kha khongai na nia chu mai poni lo engeni kha pathian in ange asoi ti rinna asoi chung rinna na yang asoi kha chumi chu soi ti kha thailo helaya asoi le helai soi le helai soi le helai soi an anglo theu helaya e su ati kha Abraham te un lai lo va e kha om ji om lo helai long turo ati kha helai Abraham te un lo va tu kha om ji om lo kha athu soi kha ami hringa zir a huna zirin adang theu ma se an hun lai chuan chan dam na tan tlak theu khani chu bang chuan chan dam na hi Bible Genesis tanga thu puan thleng hi chan dam hi pakhat chau in angpa ta ni lo ti kha kan thia tur chu mi chu ani tlat lo wangin Bible khang mun thu ta kan zir ngai ta le chu wangin thil ti atel phot chu chan dam kha bo thei vek ole ta po hian ani ta chu wangin ta po khan mai cham te an siama in thone ten tia Genesis bung somni pan hi chang ko pa chan afapa ahlan mani khamo wa chang chunga khan wo ta khamit leng kheng mo ni kha Abraham kha mi fel ani ole mi fel ta hian rom nen karon te khin don til ko pol su ke ni ko khan huna rin na kan pan he aron la kal sel do na aphur om tru rom bungli chang khadang chang thum karon chiarang in phur bem pathian thu dikria thimo atlim omin chak min pe ne hetia kan te kan tong tai du do kan soi mai phur himo a rei lo tun ka ti mi hi ke ni kan om lo nu apo he khovel om chunga he Bible hi om chung he hi chatu na dik tur ani he ke ni siam dang lam thei ne lo chu Bible doctrine ti chu ne khunam ni la zira ti dang lam thei ne lo hi
hei hi chatua ni dereng hin yang chatuan kan ti kan khovel chung jong tin ani chumo chu hemi hi Bible doctrine kan ti chu ni hemi kai hi chu tharau in min thila ati dang lam thei ti chi khan lo hei chu hei logos ne ti dang lam thei ne lo hei ni tin pathian tu Bible chang pani khat tharau thil min khoya om je chi sang thang min ti te ka chu atai kha chu ri ma ni ma se tu na ka soi chu a zeding ania a foundation ania so son thei ne lo khami kha jirangai thil dang ti chu tong tai tam le eng mo ti dang ti thei hei chu khang kha dang thei lo chu di kan jir okay ole ro bung li chang kha dang chang thum what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh had found chang he na for if Abraham were justified by works he had whereof to glory but not before God abrin akan pa Abraham chuan thil ti awangat mi felani chuan atilo ne Bible kha mi zo Bible kha ngun dau lo thiro o ta khan rin akan pa Abraham hian thil ti awanga thiam a chan si chuan ati engmo man thiam chang thil ti awangin thiam a chan si chuan te nia thil ti awangin mi felati lo thil ti awangin thiam chang ani lo atilo ne kha Bible kha ngun dau ngai thang lo Abraham kha thil ti awangin thiam chang ani chu a soi na zo rom bung li khan kan tir ko polar khan Abraham hi thil ti awanga thiam a chan si chuan mi hring ma a chuan tura nei pathian ma chuan na nei lo ti simple tu chu bangin Abraham kha Bible chang ngot bo khan thil ti awangin thiam chang rin na wangin mi felani chau chu piang thar nei lo chan da mala chang lo chu wang ta chuan Abraham chu a thil ti awangin rom bung lia po thiam chang ni thu kha asoi ni ma se a in chuan tura nei kha pathian lama in chuan tura anei atilo Bible khan mi hring lama chau chuan tura nei pathian lama chuan thil ti awangin chandam ni ma sela mi hring ma a chuan tura nei a thil ti awangin ma se pathian ma chuan tura nei chuang lo ati no ani chu ta ka chu rom bungli khan a soya Jacoba ai na ke Bible thendan kan sera na ke ni Jacoba chu ke ni huna ko khan huna le kha ani lo Jacoba hi mo ko khan ta na ziak le kha ne lo abik ta ko khan ta le kha ziak ne lo ko khan ta le kha ziak chu ro ma tanga Filimon kheng chau kha ni chumi wangin Genesis vel kha I phelang en lo ka ti na ne lo kha chu kan soi man lo voinia engpon ni sela huna tam to si lo ba kan chiar jung jung Jacob bung ni chang som ni pakha tang ni li was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son unto the altar Abraham chuan afapa Isaka mai cham chunga ahlan lai khan mai cham chunga ahlan lai khan thil ti telem mai cham chunga ahlan ti chu thil ti lomi mi fel ani lomi ati lo nia thiam chang ani lomi ati Bible kha enela mi fel ti chu rin na in mi fel ani Abraham thun lai khan piang chandam la ni phalo rin na chun mi fel ani chandam ani phalo thil ti angai enge thil ti chu abik ta kan mu afapa ahlan ati ni Bible chon fapa ahlan kharin na in ahlan lo nia thil ti ni kharan fapa chu khamia wang khan Abraham kha mi fel ani mai ni lovin thiam chang ani chandam ani chi ti na ni chang som ni pani na see thou how the faith wrought with the works and by works what was faith make perfect rin na chu thil ti in ati fam ki mani Jacob bung ni hi tu chan chin nge kan choi Abraham ani voinin ring tu tam takin hi voini ke ni ko khan huna wala kan tuma Abraham chan chin soi ab he hemi hun ni hi chang som ni pathumna and the scripture was fulfilled which said Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness he was called the friend of God le khatu chuan ange soi Abraham an pathian ringa churin chu athiam chantir na ruat ani atilo afel na ruat ani rin na chuan fel na si athantir pathian thiana asiam bok chang som ni palina you see then how that by works a man is justified not by faith only so wangin mi in thil ti in thiam chang thin rin na chau ne lovina ti kha thil ti in mi fel ani atilo thil ti in thiam chang mi fel chu rin na inani ma se thil ti khan
thiam chan tir te chu mo piang thar thing ani chuwangin Abraham ate hun lai chuan khongai na pathian khongai na te la pathian ange soiti chunga rin na ngadang Abraham kimizat ki tha ten yang aringang in thoya ten yang in han ten yang ifapa isaka kha min han ro ti kha ringang khami rengot khan chan damani phalo atak taka hla nangai chuwangin rin na le thil ti ni chuwangin chan dam na kha ta khan chan dam na kha abo theibok chuwangin Jacob bu te kha thuthung thara omolom ti ringot kha voine thuthung thar mi ten ko ran mi ten kan vapan vek tur ne lo thuthung thara chun om te reng mai Jacob chu ma se kha Jacob khan Jacob bung khat chang khat khajiak ro ati jiak ro kati chiar teng o Abraham chungchang asoi ni chuwangin Jacob hian hei Jacob hi karon chiar nge chuwangin Bible hi kan riat melo kan zir teima ka nga ya ke po ka zir me ka thiam ang le ka riat ang kha voine hian kan mi le sa te ne na reve turin ka du saka ka soi na mai ka revek lo ka zir ve me ka ni mo ole Jacob bung khat chang khat karon chiarang James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which were scattered abroad, greetings. Jacoba, pathian chiarlo Jacoba, Isu Christa pathian chiarlo Jacoban, Israel nam som pani mun rang kalte ne na chibayabu. Chuwangin a address itu mo Israel nam som pani nang le ka hi Israel nam som pani kan nem lo ni po ni la voinia ke ni he khongai na hun chunga hian Isu Christa gospel diktak kha irin lo chuan mo Israel mi pon khamirin lo chon banda makal don chong lo voinian zentel pon khami kharin lo chon banda makal don chong lo chuwangin a hun te voinia kan zira poi mon ani chu ole khati khan hanile ro se chuwangin an chan dam na khabo the engen tluk san na ta hen tluk san na nei le ta apostasy mo ta hen apostasy chu tluk san na ka te kha apostasy enge apostasy an tluk san na Genesis bung somthum pakhat chang somthum batanga thum khat and now though thou would needs be gone because thou sure long after thy father's house yet wherefore hast thou stolen my gods Jacob kha apu laban he tang khan anupui fanau ten an tlan chu ka ni khamo apu laban om lovin chon apu laban na riat vela aron zuya aron uma enga nge ka pathian te min ruk sak ka te ni kha engmo ruk sak kha laban kha apathian milem pathian an ruk sak chuwangin ta khan apu laban khan zong ma sala Jacob khan anupui te khan an ruti khelo ma se apu laban khan ahan zonga amu zo se lowa an lo vong thariu kha lo nia chu chuan Israel namzinga milem biak na khami tang khan aron om pha ta ni chuwangin tuna ka soi kha Genesis bung somthum pak nga chang khatang chang ni and God says unto Jacob arise go up to Bethel and dwell there and make there an altar unto God that appear unto thee when thou fleet from the face of Esau thy brother. And Jacob says unto his household and to all that were with him, and put away the strange gods that are among you, and be clean and change your garments. Pathian tinga tikha I unau pa Esau tanga itan chiat laya kalkonga in lar pathian in lar na mun mai chama khan mo vakal lero adita chang ni na chuan achu Jacob chuan achung ta ne na ramdang pathian te in jing mi khan labor u ate chuwangin an tluk san na chu milem pathian am betan ta ni chu pathian tluk san na ni engwang bo labana ne na tanga milem kha anupui mangai tak zok mo rakeli khan alo ruwa lo da thariawa kha alo rei khan Israel ramjing namjinga milem biang na alo omta ni chuta chuan pathian in ange apostasy tuksan na oma rawrel na kan don nge khrem na chu nge kha judgment chu Israel fa ta kha ai kopta sala mo ai kopta sala tang ta ni kha Genesis bung som panga
chang som pathum atanga som pali chuwangin hela hi dan pek thleng ti po in achan chu hriat ol sam na kha poimo bera dan pek thleng kan ti po le apoilo ani lo po le ai kopta rama sal tlang thleng salan tan thleng ti po poilo mo achan chu judgment ro rel na kha Israel rama sal tang kha nia khami thleng kha khami kha hemi kan tarlan na mar chu dan thleng kan ti chan chu dan atanga helai kal le tur kha ani wang ani kha arem dan nan kha da thei ve mo boi viau tur ta khan om lo ole aro rel na chu mo pathian an tuk san million biak san awanga pathian thin urna an chunga rem na chu Genesis bung so panga chang som thum le chang som pathum atanga som pali and he says unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterwards shall they come out with great substance. Namdanga mo mikwal ni in kumzalin omang pathianin ta khan hi kan thre tur chu Genesis bung sompa avani dei sia kan ti thaya afa pa Jacob dei khan sia ha chu Abraham ne thu thung ni sia kan ti thai Abraham ne na thu thung khan china kan soi tong khan Abraham kha kanan ram avakala pathian ne pegram nam dangan lo to sa nam dangan lo to sa a pathian ni itha ten kina kala pe angati chu vele chuan Abraham kha chu muna chuan avakala mo namdangan lo oma he ram hi ipeng chot pathian Abraham ne khan thuthung ten nei mo Genesis bung so panga khan lalpa he ram hi min penge yang ti engting kri nang ati kha thuthung kha chuda chuan Abraham kha churama avakal khan engeni kha tramalo tha a ti khan Abraham kha tan bo ni pathianin hemi apek to saram namdang lo om ho kha pathian chun ape ma se namdang an lo om si chu namdang ina pathian thin urna alkim hri lo wangin Abraham te kha nga tirna tan Israel nam nga tirna tan namdang hne na kumzali kha nga tir chanani sal an niang ti kher khani chong lo chu wang ta chuan namdang achunga mi te kha an omsa chu wang chuan Abraham te kha valu thei hri lo pathian chu na pe ma se kha namdang lo om te kha pathian thin urna akin huna chuan pathian an ro la re lang chumi huna chuan Israel mi te kha lu turani chumi pathian thin urna kim thleng ngak tur khan nam ramdanga khan pathian da ri don chumi che chu soina ni sal indiang ati chuang lo ma se sal an ni na chan chu tu na milim an biak na khani chu wangin namdang chuan entikanga pathian thin urna khami kanan rama namdang te khan entikanga pathian thin urna chu anti kim kan ti chuan molek pathian ti chu no pang in thoina an lo nei ta ni kha lein hoi ko pui ti a pok sai to kha mo si ol te lo pian na ni ka ti to kha ni ta chu ani khami omje kha ole chu rang chuan dan atangin hemi hun chu ta chon a lo zo le ta mo Israel fa te salantanga ani lo pole dan khami salant an chu atang rei lo dan pe ga ri khamo chumi dan atangin chiar ol sam atangin dan atangin enge kan ti le kan ti chuan dan atanga Johana baptistu Johana mo baptistu Johana John the Baptist ti khani khami thleng kha ani ta chuwangin dan atanga baptistu Johana thleng kha enge kan ti chuan dan kan ti mo hemi hun hi dan kan ti don nge hemi hi Israel fa te salan tang na mo dan pek thleng kha ni ta a chumi chu dan pek atanga hemi baptistu Johana thleng ani lo pole salan ta na tanga kan ti don nge baptistu Johana thleng kha dan ani mo dan rem jok chu dan ti kha rem jok ta chun dan atanga dan pathian dan a pek atanga baptistu Johana thleng kha dan hun chung ani ta
จุมีชูเอ็นติงเออันเก่ากันติชวนMosaic Covenant โมเสียทุตลุงอันติจูโมเสียทุตลุงจูอาศัยโดนวางเงินกับเชียร์เราไม่ไงให้มีโมเสียทุตลุงที่ค่อยเอาอมกันติชวน Exodus Exodus มิโซไบเบิลเชียร์ตุตัน Exodus บุ้งสมขวดตังอินนี่ทิ้งเล่นค่ะไอ้ฮีอันทุตุงโมเสียทุตุงด่านเป็กเข่งบาเบลอินสังสักโมอับราฮัมหุ่นตังอาด่านเป็กเข่งโมอิสราเอลฟาเตไอกบตารังสาลันตังเข่งหุ่นค่ะข้าปาเตหุ่นทีเนี้ยอับราฮัมอิสกาจกปเตเลตัมตะขันเตล่าจุดอาจวนจุมีด่านเป็กตังโมอิสราเอลฟาเตสาลันตังตังอาบัพติสตูจหันหุ่นเข่งขาด่านหุ่นกันเตียจู่โมเสียทุทุงกันตีโมเสียทุทุงจู่เอ็กซ์ดัสบุ้งสมประกอบกันที่ลีเข่งขานี่ด่านสมตะโปค่ะเตลตานี่จู่โมจุดจวนอันชั้นดำจู่เงี้ยกันตีจวนชั้นดำจู่คงไอ้หน้าเตล่าตีจวนรินนะประเทศนี้เองสวยตีจุงอ่ะรินนั่นในตัวนี้เฮลายมีอันชั้นดำนักขันอังโลเฮตาจวนด่านสมตะโปเทลเฮตาจวนด่านสมขัดเทลโลเฮตาจวนเองนี่อันทุทุนเตะอดังเละประเทศเองสวยตาเตะอดังเละเฮตาประเทศเองสวยด่านดังเละเฮลายประเทศเองสวยด่านดังเละติขานอังโลเวกอินอังเชี่ยวชั้นดำน่ะอันนี้โลรินนั่นแหละทิลติชูอันนี้ตั้งปุยเวกให้มีเอเดนทุทุงตีละว่าจนรินนั่นแหละทิลติชวนเวกมีทิ้งละมาตังอินมาเสประเทศนี้อัดชูงะชั้นดำในตัวระอัดตุกะอร่อยก็จูหุ่นขัดและหุ่นขัดขันอังเราจะว่ามีตั้มตะกี้นี้ทุทุงลุยพออิสุคริสต์ให้อันทิร์เลตติค่ะอันนี้เราวันนี้เห็นBible Genesis ตั้งทุกปวน Old King James 16:11 ฟังกิมกันในวางเงินจุมีกันเสียตังอินเฮตา Genesis ตั้งปออิสุคริสต์เปลี่ยนทุรเตที่ทุรเตอลูปวงลอกซาในหมดติค่ะวันนี้นั่งเด็กกันผู้ชกไม่อันนี้คุณลาเฮียนเองมาอภิกรรมกันเท่าเราบัพติสตูจะขอนปนอิสุข้าเท่าเราวันนี้จิตที่เราสมปนิดปนอิสุคริสต์ข้าเมเซียนี่เต็มเท่าเราวันนี้ล้ำโม่เฮงเขาไปจนหายเราเลยทุกข้านี่จะว่ากินบัพติสตูจะขอนข้าละดำเสละอิสุอาทิติไปข้าเสียเสียงจนอริงมีอะไรบางทีเฮียงเงี้ยนี่อาจารย์จุอันนี้นะเมเซียอรินดันเราปุยตะกะโลกัลตัวระริงข้านี่จะว่าจุข้าที่เรามันนี่โอเลอันชั้นดำจู่ประเทศของไอ้นะประเทศนี้เองสวยติจุงอรินนั่นยังด่านนั่นจังบัพติสตูจะหันเข่งกตินั่นชั้นข้าเองฟังกันดีส่วนลูกบุ้งสมปรุกจางสมปรุก The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man press into it. โจในเตเลด่านทูจูโจหันเข่งขานี่ยังอดีแล้วอีสวดตรงคำเงยจุมินี่จูปะเทียนรำอันนี้ต่อปะเทียนรำหุ่นโม่เฮ้ย transition หุ่นนั่นตี transition เฮ้ยนักตุกในเราเว้นนี่ตั้งกันสิรัง transition เฮ้ยทุกทาราลงจันตามาทายเตจะว่าข้ากันเครียดเราพอจวนมาทายทุกลุยเลยทุกทาร์อินทักเซงทั้งหมดนี่จู่บางจวนให้มีเข่งขาด่านทูเลยโซนเลยที่ถูกข้าบัพติสตูโซฮอนเข่งขานี่มาเสมบัพติสตูโซฮอนเข่งอันนี้จงสีขานงงจุกัลเวอร์ครอสเข่งอันไหนมาเสแล้วอีส่วนเฮลัยเข่งอธิบางเฮลัยเข่งขานี่มาเสงงอันไหนก็ตีค่ะงงอันไหนเฮลัยพอเอซูอเตียนไม่เชื่ออินนาวผมตะกินสิ่งทันตุยจะลวงตีข้าตาเจ้าข้าตอบเราเฮ้ตาวันนี้แข่งอ่างงเชี่ยขันเฮ้ขันอีโซกัลเวอร์ครอสหัดถอดแข่งข้าอ่างงมาเซ่ให้มีตาเฮียนเองตีข้าด่านถูไม่นี่ต่อเราวินลลรำปะเทียนลลรำถูปวงนี่ตาจุดนี้จุดบางอันนี้หุ่นลายชวนค่ะเฟย
in what God said pathian in enge soiti chunga khan rin na nei turani ole anni hun laya fel na chu mi hring lamatanga fel na ni Deuteronomy bungruk chang somni panga and it shall be our righteousness if you observe to do all these commandments before the Lord our God and he had commanded us pathian in athupek zong te kan ti veka kan von veng chuan chu kan fel na anianga ti kan fel na our righteousness ti khani chu bangin helai muna hian keini chu voina kan fel na chu emo pathian fel na chu Isu Christ ani ta voina kan fel na chu pathian fel na ni vo ani hun la chun an fel na kha pathian fel na vadi ve lo ve lo keini ko khan hun ang hian anni chu pathian in dan soya chumi chun yang hei helai thu thung hi heng hian tinga anti vek chau khan pathian fel na chu kan fel na ani ti kha voinia mi fel kan ni dan ang khanelo until ti hemi an zom thaya kha an fel na ni chu Deuteronomy bungsom bungruk chang som ni pangai na soi mo keni fel na chunga kha rom bung kha chang som pasarina chuan for there in the righteousness of God is revealed from faith to faith it is written the just shall live by faith pathian fel na rin na tanga lai lo mi fel chu rin na mangin anuang atidani chu bang pathian fel na ti kha ke ni huna chuan ni ani huna chuan ani lo an ma ni fel na ngai an ma ni na dan pathian na soi kha he lai pathian soi kha ta hin vazom theilo vazom ma se mi fel ani don chuang lo he mi hun chunga no hun lai long tu ro ti kha he la hen long wa tu ma se mi fel ani chuang lo mo kha ni chu bang he mi hun chunga pathian thu thunga siam kha an zom chawin an ma ni mi fel na ni pha chu wangin Bible lom ti awa zom tum kha i zom seng don lo chu wangin bitam tak ring tu hian pathian thui kan du li tu khelom oma zom vek kan tum kha kan zom seng si lo wa to pa chuan kha ni pathian thu hi hriat tur tam tak kan na ya kan hriat vek tur ni ma se boinia kan tan ke ni ko khan hun tan man vek ta kan ni lo man vek ta kan ni lo ti ai man vek chi ni lo ti zo khang o kha ni ole chu wangin tirko pola chuan rombung kha chang sare khan mi fel chu rin na in atia mizo Bible chan rin na mangin anuang ti ni ta pola khan khoi mi nge la Habakuk ka bung ni chang li mi la ka behold his soul which is lift up is not upright in him but the just shall live by his faith Habakuk ka chuan mi fel chu ama rin na in anuang ti ani huna chuan rin na kha mi fel ni na kan ti kha Ezekiel abung som pali chang som pali a chuan though these three men Noah Daniel and Job were in it they should deliver but their own soul by their righteousness said the Lord heng mi pathum te hin Noah Daniel Job te hi omma sela an ma ni fel na chuan ati an ma ni fel na kha mi sing lama tanga thil ti atelani chu an thil ti khan mi felani tir chau voine chon kan thil ti ni lovin Isu Christa thil ti kha kan rin che in pathian felna kan lo nia khan te khan ni hun lai ni lo an ma ni na zomanga an ma ni ti anga chu an felna ni Daniel ate Zopate Noah te hian an ma ni felna in an ma ni soul chu chanda mangate an ma ni felna chu mani tan chak ai ko khar ani chu dan zom theile mani chandam zom thelo chun thelo kenia chuan rom bungsom changthum changli for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves into the righteousness of God. Pathian fel na chu ngai tha in ati mani fel na tundin nan tuma pathian fel na chuan mani an in tuk lu lo wangin ati chu wangin keini huna chu engmo pathian fel na ni chu wangin pathian fel na ngai tha mani fel na tundin he ko khan huna hian helai po hian ania lom ti kha man kan wa tum chuan Bible kan thlir thang lova kan thu mu
kan ke pen dan afu thai lo Bible ania lom ti kha Bible jong kha mun tina adik vek thai lo a khu na zir kha then ngai thon ni korin bunga chang som ni pakhada chuan for he had make him to be sin for us for who knew no sin that we might make be the righteousness of God in him ama a chuan sual reng khelo chu suala mi suala siama ama a chuan pathian felna kan lo ni thenan tu felna mo pathian felna ani huna chuan mani felna ngai ke ni a chuan pathian felna kan ni Isu Christa wangin mo ole kan soi du point chu heng huna chuan thutlung an ya an chan dam chu khongai na nia khongai na chunga khan khongai na pialama khan pathian khoi na nia pathian in enge soiti chunga rinan nei nga anzom chawin mani felna ni voini chu ke ni ko khan huna chuan Isu Christa thilti zo vek to dan zong Calvary cross ya athilti zo vek to kan rin khan pathian felna kan ni Deuteronomy bung som chang som pathiatang som pathum and now Israel what do the Lord thy God require of thee but to fear the Lord thy God to walk in all his way and to love him and to serve the Lord thy God with all their heart and all their soul to keep the commandments of the Lord and his statutes which I command thee this day for thy good ta hen enge soi kha Israel jong tu pathian in enge phu chau te chon in pathian chu ti ula akong ma chuan kal ula ama chu in thilung jong in sol jong in arong in bol turani adan thu jong te in zo manga akong te in zo manga chu nang ma ni tan athat na turani ti khani chu ni ta a pathian na phu chu vonen chu kan tan ani engem chandam na ta mo chandam na ta ani Leviticus bungli chang ni chang thum te bung som Leviticus bungli chang ni chang thum chang som pali chang som pathum chang som pali chang som ni kha indu le lu chin chianga tlem te chagoron cherang Leviticus bungli chang ni chang thum chang som pathum chang som pali chang som ni khalai khan ka chia du lai point chang som ni kha goron cherang achan chu in thoi na khom mo and he shall do with the bullocks as he did with the bullocks for a sin offering sual in thoi na ta hen ngai mo Sultan in thoi na ngai ta hen rantisen heng zong hen rantisen in thoi ngai vek chuwang thu thlung hluya heng laya ring tu ho reng kha an sul kha danan zom vek an pathian din a soi an rin vek ba ka rantisen an sul kha khu bawani an sul kha lak bawani lo khu baw chawani le hnuai kho puiti akhan ka soi to kha chuwang ta chon tu ma heng ho hi ring tu aninan chandam an sol hi hrem hunta chandam di ma sela van paradis an kal phalo ko ti kha achan chu ran thi sen chawa lak bo ne lo khu bo chawani chuwangin iswa thi hun nga katia le noi ko puya khan ka soi na sajokin mo ole ta khan ti chuan Deuteronomy bung som ni pali chang som pali in any case thou shall deliver him the plague again when the sun go down that he may sleep in his own remnant, that to bless thee, and it shall be righteousness unto thee before the Lord thy God. Hela hian angem job chu asoi choi jong in mir thein he na pon sin tur mo eng motlak samanaya atan pui chuan pathian ma a mi ferani ti ta hian eng mo mi pathian ma mi fel chu eng mo mi te tan pui khani voinia ko khan huna hen mi te tan pui kha pathian ma mi felini na niam ni lo voinia hen pathian ma mi fel mi hun lai ni chu puan sin tur nei lo te an sina thil tha an te khan ta mi feran ni Psalm zale paruk chang som thum atanga thum khat then stood up
Phinehas and executed judgment, and so the plague was stayed, and that was accounted unto him for righteousness unto the generation forevermore. Phinehas omamo Phinehas sama khan Phinehas oma khami khan misual pakhat Philistine mi pakhat kha athatani Phinehas khan misual pakhat Philistine mi pakhat kha athata chu pathianin afelna arwatani vonia hen keini jinga mi that mi fela pathian arwati hi kan pomem tu man kan pom karing lo ma se he mi hun chunga chon lalpan pom misual pakhat Phinehas khana thata chu atha awang chon lalpan mi fela pom he mi hun chunga chuan keini ko khan hun chunga khami khani kan dingem a ring chu kan tamin karing lo ma se mi hun chunga he di boksia o chu bang ta chuan thil hi ama te dispensation kha kan thelo chuan kati khan anok vek do ni ole chung tiam bok chuan anni po enge lo ni kan ti chuan ta hian apostasy chuwangin ta hian chandam na bo thei mo chandam na bo thei khana ke ran sai pial hang apostasy anni pon luk san le ta enge luk san na chu pathian khong ai na ni mo enge luk san na chu kan ti chuan pathian a rin nan nei to lo pathian in a soi chung a rin nan nei to lo milem pathian an biak san pathian thu an zom to lo ta hian dan zom te ngai mo keep the law an tluk san na engmo kan ti chuan chronicle pahnih na bung som thum paruk chang som pali ni khat khani chronicle pahnih na bung som thum paruk chang som pali tanga ni li khania vai gron chialo no pon om ang gron chiaranga mani in no chiar me ang mizo bible. Moreover, all the chief of the priest and the people transgressed very much after all the abomination of the heathen polluted the house of the Lord which he had hollow in Jerusalem. Jerusalem ka mo antibol hota. And the Lord God of their fathers sent to them by his messenger, rising up betimes and sending, because he had compassion on his people and on his dwelling place. But they mock the messenger of Pathianin Amitatirin Avashil Mase Pathian Bitapoka and Lo Nuisat, despite his word Atute and Lo Musita, and misused his prophet until the wrath of the Lord arose against his people till there was no remedy. Ti damlena omma thengin Pathian bitir antute zolneten Musita Bang Pathian Remtani. Therefore he brought upon them the king of the Chaldeans who slew their young men with the sword. Or Arab tha ko mai dikhan engpon isla kanhan soidu chu enge apostasy ti chuan pathian an ring tolowa pathian danan zom tolowa pathian thu rinna nei tolo chuwang chuan milem ten bia a mun thiang lim ten ti bol hlota ani chuta chuan chumi singa enge sabat te potel ta mo Bible khamani in lo en le mai don ania Exodus bung som thum pakhat chang som pahni tanga som pariat Sabat. And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbath you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generation, that you may know that I am the Lord thy God, sanctify thee. Moses and Natutung. Come on. Chuan te thengin Sabat kan ser turan iti. Ha Moses te thungani. Kan hial lo mo Bible om theta. Chuan ang zong in Sabat kan serang, and you shall keep the Sabbath, therefore, if it's holy unto you, everyone that defy it shall surely be put to death. Me in Sabat abo pelbat chuan rem turani. When hen nang le kay hi Sabat ko ranuna hen azom lo hi ring tu hen tamzok kan ringa. Kami dan tutung khat tidon se bonen ring tu thi kan tam ko tang. Achan su Sabat ser heklo. An lo mi ma se engwang mo he mi hun khata khan
pathian na man kha ni voni akhan khami kha I man lo wang le ka man lo wang khan pathian in min ti that to chuang lo that soul that be put off from among his people chuwang kha khani sabat chuwangin bible hin sabat chi thum om kan soi le lok sabat chi thum oma pakhat chu inrin ni khani kar te inrin ni khani inrin ni saturday kan ti kha kha sabat chi khat apani na chu black white board ni do boka pen hi Nisan kalhen kut kan ti kha Good Friday kan ti kha kalhen kut kha Judate kalendar ni sompali hi ni hi Iswa thi ni tak tlai lamdar thuma thi mo hemini ti chuan ni sompali tlai lamdar thuma iswa thi ta a ni sompanga hi changdoi dim tel lo ku thani hi ni sari man turani chu Bible chuwangin hei ta hian iswa thia Good Friday kan ti kha kalhen kut ni sompanga tang hian changdoi dim tel lo ku thania hemi ni sompanga ni ma saber hi sabat hai sabat anti hai sabat anti chon hemi ni som ni pakhat na ni seri man turjing atom na ber po he po hai sabat chuwangin bible kan cher huna mizo bible ne lo ul king jem hai sabat ati chuan hemi inrin ni saturday khanelo tuna kallen kut ni sompali azawa anak tu changdoi dim tello kut anman ni sompanga ni khatna kha hai sabadatia ni somni pakhat anu nungber bo hai sabadati chuwangin sabat kan ti hi suda kalendara chuan juda ho chon chithuman naya inrin ni oma tuna ka soi kha oma ti chuan lei hi kum sari kana andam valutang kumruk chung in lein la thai akum sari ni chu in chol tur ni kha poka sabat ani chuwangin sabat chi thumom ole chu ni ta chuwangin enge kha ta hian an apostasy chu pathian dan zom to lo ta khan sabat ten ser to lo ni chu Exodus bung som thum pakha chang som pani tang khan chang som panga karon cherang 6 day may work be done but in the 7th is the Sabbath day of rest indin ni niruk chung nan thokanga ani sari na khain cholang indin ni khain cholang ti ta kha bosian he na adan pe ta kha anti to lo chu mai ne lovin wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation for a perpetual covenant kha pathiani Israel fa te chatuana thu thungani chatuana thu thungani kha voinia ke ni thu thungani am kha chu ma ni eril ruan yang ti chuan kha tuna khan khami indrini sabat kha karon chiara tunchu leilung sabat Leviticus bung somni panga chang khatanga changli and the Lord spake unto Moses in Mount Sinai saying speak unto the children of Israel and say unto them when you come into the land which I give you then shall the land keep a Sabbath unto the Lord pathianin kana ram ka pe khuna chau chuan leilung kha Sabbath in mantir turani akum sari na ka chol turani ti nani 6 years thou shalt sow thy field and 6 years thou shalt prune thy vineyard and gather in the fruit therefore but in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land a Sabbath for the Lord thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard chuwangin kumru chu nai thonga akum sari na kha acholang lalpa ma achol turani in leilung khati chuwangin Sabbath chi thum oma Israel fa te nan zom lo chuwangin an leilung po an chol tir lo wangin pathianin khami apo an tuk san na khani judgment chu nge ro rel na lo theng ro rel na lo thenga Assyrian salale Babylon salan tang ni khmo koron cherang pathian ro rel chu engmo maro Leviticus bung somni paruk chang somthum panga karon cher bokang Leviticus bung somni le paruk chang somthum pathum tanga thumnga karon cherange and I will scatter you among the heathen and will draw out a sword after you
and your land shall be desolate, and your cities waste. Then shall the land enjoy her Sabbath as long as it lie desolate, and you be in your enemies' land. Even then shall the land rest and enjoy her Sabbath. As long as it lie desolate, it shall rest, because it did not rest in your Sabbath when you dwell upon it. Chubangin Sabbath ten sertolowa anlay lungte an soltir lo wangin pathianin Israel fatakha engeni kati chuan Assyria salle Babylon sala datani. Chubangin Jeremiah bungsom ni pakwa changsom kakha Jeremiah bungsom ni pakwa changsom he for thus said the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good work toward you in causing you to return to his faith. Babylon sala kumsom siri entanga chuminu akron to lengati. BC zanga somria le peruka. BC zanga somria le peruka. Zudaram kha Babylon sala tangani. BC zanga somria le peruka mo. Tichuan Israel ram ganti kha namsom achungla man oma anuela majuda namni achunga namsom man oma kha achunga nam som asi kha Israel ram kha Assyria sala antang ve thunga BC jasari somni le pakata khan lalte pani na bungsom panga changa tanga chang somni pathuma khan toite goron cheranga inlo cher chunjom medonia. Then the king of Assyria came up throughout all the land and went up to Samaria, and beside it there were 3 years. And in the 9th year of Hosea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away into Assyria and placed them in Halah and in Habor by the river of Gozan and in the cities of the Medes. Tubangin Assyria Khan Israel Kha BC Jasarile somni pakata sala ronda ta chubangin kum som sari kha pathianin tahianin salatan tira chuminu achhuale temporary in har revival athenga chuminu Israel fatakha rom sala antanga mo sala antang char ni kha hemi antuk chena wangin ambo chena wangin tuk sanna wangin helai kum som sari sarantanga chuminu hartharna revival tlem athlentira Jerusalem tenkul andin huwa andin tha chuminu rom kun noya te sir Greek noya te sala antang chara Israel ram ganti khi sangkhat zakwa somli le pariata alo piang chawni khameza zongjong kha sala antang chara ni ole chu lo ni ta chuwangin vonia an chandam na kha bo thei ka ti kha Bible kan mu chu Samson kan muwa Samson kha tharau thiang limin alu chila sakna ne ya ma se pathian ring lo ni lo pathian thu oi lo ni kha mo sam tu ma achak na khil lo tur ti kha akhil ta chu vele Samson kha tharau thiang limin chu san ni kha atoba Samson kha tharau thiang lim anai le ni kha chuwangin anni hun la ya chuan until ti khan chandam na kha abotira until ti khan chandam na kha mutir le chuan tharau thialim de kha Samson nun rungo da po alu ta chu ka lu ta chandam na abawa chandam na an mule khan teng khan omani hemi hun chunga hian chu boinia ke ni ko khan hun chunga hian awa man tlak mi alo ke ni chu kan ne na chatuwa no om tur ani mo tharau thialim kha ti chuan apani na chuan sam sola kan mulea sola chu tharau thialim chu asan ni khamo aron lu le thu kan mulo chuang chun sola kha lal sola kha achandam na bawani bonia sola nun tang kan mu tur chu lal davida kha pathian thanani atlu ve tho ma setan tun din le na lal sola kha pathian thanani no atan atlu khan tun din le na no vonen lal pan akau che rongbol tur che akau che aru che ni chun ilo tu pal po ni thaya maselal pan itan tun din le na bo sai mase patien ko na idong chuang lowa I thanem ngai na tanga rong bol ni pona thado mase itlu ko ro chuan ko tun din le na no
tu wangin lal so la kha entaila lal so la kha entaila lal so la kha intinga ti kha Samuel apakhan na bunga changsom ni pani ni thum and Samuel said had the Lord as great delight in burnt offering and this sacrifice and is obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice and to hearken than the fat of rams. In thoi na ayin thuo ina atan lomi ta chu wang ta hen thuo khangai obedience dan zom obedience chu wang lal so la kha chan dam ma bo na kha thuo lo na ni thil ti di sumo chu wang ani kha mai di la tla ati theng chu tharau thiang lim ron le to lo tharau thiang lim ron le kan ti chu apiang thar ti na ni ti chuan lal davida kan mu le a lal davida chu sam som nga le pakha chang som pakhana cast me not away from thy presence and take not thy holy spirit from me chandam limna kha lalpa inena tamin pai chok su la tharau thiang lim hi kan hena ta la bo suang che voinia ko khan hunmi the hen khami kha kan vati chuan Bible hi kan ngai poi mo lo hle ni kan zir chiang lo hle ni ti kha lang reng chuwangin lal davida khan tharau thiang lim khala bo thei ni ti ria ma se davida khan labo lo turin lalpa mo ange na in chir ne ti bangin tharau thiang lim khan he na la bo ne lo tun din le na tan bo sai ne chuwangin heng hun la hian samsona tharau thiang me chu sana achandam na bo wa tharau thiang me ron lu chi le chandam na chang le lal sola in thoi na ain thu oi na du zo a thu oi lo na wang chandam na bo der voinia ko ran huna hian I thu oi lo na wang chandam na bo don lo chu chu ne ke ni a thamon thang na chu ti chuan lal davida a chandam na ni po bo lo thil ti sol ma se o khang kha ni chu wangin voinia khang kha kan zir thai nia hei hi na kan ti le hun makar lama kan zir le don nia tun kar chu hun kan nei to lawa khami chang khani sela ole ti chuan a picture nen hei ne hian ron po sanga hei ne hian zir du te tan in lo tang kai pui ve ta kin ti thu khani zabai chunga lalpa thambon na lalpan in mit ti war chak so sala fin na le khia chian tir nan ti kha chawro se kalome